U izdanju Geopoetike izašla je knjiga sabranih kratkih proza Samuela Becketa, koje je priredila i prevela vanredni profesor na anglistici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Ivana Đurić-Paunović. Redakciju, uvod, beleške i predgovor srpskom izdanju sačinio je jedan od vodećih beketologa, Stanley Gontarski. Kritika i teorija i dan danas, oni koji pišu o Becketu, se spore oko toga. Šta je kod njega roman, šta je poezija, šta je proza, pomalo to deluje i apsurdno. Međutim, zaista je tako kod jednog pisca koji se trudio prosto da rastače žanrovske nekakve matrice, da razbija okvire, da se ispituje u nekim novim stvarima. Mislim da je sve to negde počelo kada je Beckett imao 22 godine. Zašto tada? Tada je u Parizu upoznao svog sunarodnika Jamesa Joycea. I sad samo možemo da zamislimo kako jednom mladom piscu deluje susret sa neprikosnovenim Joyceom. I Beckett je, koga inače naravno poznajemo kao dramskog pisca par excellence, bar je tako poznat najširoj publici, on je prirodno, sledeći Joycea, koji ga je uzeo u svoje okrilje, pokušao da piše prozu i romane. I video je da mu to ne ide, ne ide onako kako je on zamislio zapravo. Ova knjiga, prve četiri pripovetke su na Joyceovom tragu. To je taj visoki modernizam koji je Samuel Beckett uskoro morao da odbaci sebe radi. Beckett je krenuo u nešto što i dan danas bez nekog većeg strpljenja nije prohodno ni tumačima, ni čitaocima, zbog toga što čitaoci su zbunjeni pred tekstom. Mi smo začuđeni kada uđemo u taj svet Beckettovih junaka, ali postoji određeni reciprocitet, onoliko koliko su njegovi junaci zbunjeni i začuđeni nad svetom u kome su se zatekli, toliko smo i mi zbunjeni onim što čitamo. I ta zbunjenost u stvari ne mora da bude loša. Kad taj korak prevaziđemo i kad krenemo u potragu za tim smislom, koji je prilično upitan kod Becketa, onda stvari, čini mi se, uzimaju jedan drugi tok. Naime, glavna problematika kojom se teoretičari becketolozi bave odnosi se na smisao, na pronalaženje smisla. Bol u Beckettovim junacima i ta gorčina koja povremeno proveje jeste zbog toga što taj smisao nije vidljiv ni opipljiv, a postoji sećanje na vreme kad je on postojao. I tu postoji isto jedna prilično logična, ajde tako da kažem, jedan logičan razlog zašto je ta zagrcnutost toliko prisutna kod Becketa. On je 36. recimo prvi put putovao po Nemačkoj i video je narastajući nacizam. Tekstove koje je pisao neposredno posle rata, dakle, to je doba kada do ljudi tek dopiru saznanja da je postojalo nešto što su bili konclogori, da je postojalo nešto, da su se desili zločini tih razmera, ta zagrsnutost, ta zapanjenost se u stvari odražava, odnosno vidi se u njegovim junacima, u njihovoj mucavosti, u njihovoj izgubljenosti, u pokušajima da pojme nepojmivo. U toj potrazi za smislom Beckett je pokušao da pronađe taj izraz, odnosno jezik kojim se koristio do 46. bio njegov maternji engleski, a onda je shvatio da to opet nije bio time srećan i prešao je na francuski jezik. Tako da u ovoj knjizi su pripovetke koje su prevođene, one su sve prevedene sa engleskog i to je bio Beckettov prevod sa francuskog na engleski i par njih koje su napisane izvorno na engleskom. Dakle, taj jezik je nedostatan, on je mislio da maternji jezik maskira smisao. Inače, ove kratke proze, svoje kratke proze i to što je pisao kao nedramske tekstove, naziva destilovanjem suštine. Nova knjiga pesama Danice Vukićević duboko je obeležena iskustvom koje bismo mogli nazvati iskustvom pada.
tačnije vizurom koja uzima nedovršenost, neuspelost i grešku za osnovne kategorije pri opisu položaja čoveka u našem savremenom društvenom kontekstu, ali i za razumevanje ljudske situacije uopšte. U njoj se dodiruju i iskričava običnost patnje, neraskidivo preplitanje života i smrti i mogućnost iskupljenja kroz osjećanje samilosti i ljubavi. Ova knjiga blisko komunicira sa zbirkom objavljenom neposredno pre nje. Svetlucavost i milost čita se u odnosu na visoke fabričke dimnjake, istovremeno i kao suprotnost i kao dopuna, budući da je prethodna knjiga više okrenuta svesnom tematizovanju stvarnosti i onih koji se pojavljuju u širem vidnom i emotivnom polju pesničkog subjekta, dok je u novoj subjekt u većoj meri okrenut samom sebi i svojoj najneposrednijoj okolini. Slično bi se moglo reći i za prethodne dve knjige Danice Vukićević, Luk i strelu i Prelazak u jednu drugu vrstu, koje su takođe objavljene jedna za drugom i imaju sličnu tematsku raspodelu. Ipak ta podela se može načiniti samo uslovno, budući da se iz knjige u knjigu radi na razvijanju međusobno bliskih motiva, ispisanih sličnim pesničkim postupkom. Iako se o ovoj poeziji često govorilo kao o verističkoj, pre bi se moglo reći da se radi o karakterističnom spoju emotivne ekspresije i fragmentarnog lirskog iskaza, nalik onom u poeziji Silvije Plat. Motivi variraju i kreću se od neposrednijih opisa, situiranja pesničkog subjekta u određeni privatni ili javni prostor, pa sve do kreiranja minijaturnih fantazmagoričnih scena koje se grade na reminiscencijama iz kulture i istorije ili se čak oslanjaju na snove. Kroz tematizovanje svakodnevnih situacija, ispisivanje neuhvatljivih niti porodičnih odnosa, preko komentara na društvenu stvarnost i destruktivni tok istorije, pesnikinja uspeva da pruži ogoljenu sliku obučenog života. Umesto da na narativniji, otvorenije kritički način predstavi našu običnost, ona uspeva da kroz jedan igriviji, fragmentarniji i time na prvi pogled posredniji pesnički izraz, u stvari najneposredniji izrazi male i najbitnije istine te zajedničke običnosti. Kroz 40-ak pesama ove knjige kontrapunktiraju se različiti isečci života. Nije nimalo slučajno što taj niz počinje određujućom sintagmom ljudi greše, završava se iznenadnim izlivom čiste detinje ljubavi, a kao kulminaciju ima dugu pesmu pod nazivom Oprosti, oproštaj, koja tematizuje očevo umiranje i smrt i koja nizanje pesama preseca na pola. U jednoj sekularizovanoj, potpuno ovostranoj i savremenoj dinamici greha i oproštaja, patnje i milosti, ono što obezbeđuje iskupljenje tamne stvarnosti upravo jeste rad poezije, njeno živo zasecanje psihološkog i društvenog bolesnog tkiva, brza smena osamostaljenih detalja, čiji spoj dat u isprekidanom ritmu lirske asocijativnosti stvara utisak svetlucanja onog u čemu na prvi pogled nema nikakve svetlosti. Nepretenciozna, bujna, direktna, slobodna i ako se vratimo na poeziju Silvije Plat, mogli bismo reći u najboljem smislu te reči, ispovedna lirika Danice Vukićević se iz knjige u knjigu pokazuje kao jedno od najvrednijih dostignuća u okvirima savremene srpske poezije. Jedna od vodećih pesnikinja srednje generacije, Ana Ristović, ovogodišnja je dobitnica Disove nagrade za životni opus, koji u ovom trenutku broji 7 pesničkih knjiga, više nagrada i brojne prevode na 12 svetskih jezika. Ana Ristović na sceni se pojavila pre tačno 10 godina knjigom Snovidna voda, za koju je dobila Brankovu nagradu. Usledile su pesničke zbirke Uže od peska, Zabave za dokone kćeri i nagrada Branko Miljković. Potom Život na razglednici, Oko nule, 2 zbirke izabranih pesama PS i Nešto svetli, još 2 nagrade Milica Stojadinović-Srpkinja i Hubert Burda i najnovija knjiga Meteorski otpad, objavljena prošle godine.
Čini mi se da je moja poezija nekako od prve knjige pa do ove poslednje Meteorski otpad išla nekim očekivanim putem koji je na neki način logičan za svakog pesnika u tom smislu da se u prvim knjigama pre svega inspiriše lektirom, pročitanim, fantazijom, svetomašte, a kasnije da je u moju poeziju sve više na neki način prodirala stvarnost. U tom smislu čini mi se da je moja zbirka Zabava za dokone kćeri, koja je objavljena 1999. godine u Radu, bila na neki način ključna, jer u nju je pre svega stvarnost, ona intimna stvarnost došla na neki način na prvo mesto i prvi put sam zapravo u toj knjizi progovorila u prvom licu. Kasnije u nekim narednim zbirkama umesto privatne, dakle da kažem istorije, čini mi se da je stupila na plan neka opšta istorija. Pre svega da je posebno u ovoj mojoj poslednjoj zbirci preovladalo interesovanje za različite naučne, društvene fenomene i pojave koje pratim, a često ironijski sagledavam. Ovakav razvojni put Ane Ristović od nesputane imaginacije i blistavih boja u kojima se svet njene poezije kupa, preko preispitivanja odnosa subjekta i drugosti, unutarnjeg poniranja u sopstvo i egzistencijalističkih uvida u vanjsko, preko prodora sve slojevitijih realija u traganju za nesvakidašnjim uglom gledanja, dovešće u poslednjoj zbirci Meteorski otpad do sve jasnijih tragova sazrevanja, naglašene kritičko-ironijske distance, gubljenja iluzija i prodora tamnijih tonova. Ironija mi je oduvek bila bliska u poeziji. Ona vrsta ironije, na primjer, kakvu često neguju poljski pesnici, koji su po njoj specifični. S druge strane, mislim da u Meteorskom otpadu zaista sagledava na svet kao jedno mesto opšteg gubitka, jer zapravo danas kada pogledamo svi smo na gubitku i svet je zapravo u ovom trenutku na tački jednog apsolutnog gubitka, samim tim i gubitak svake iluzije o postojanju nekog mesta, neke tačke koja bi predstavljala ideal u tom svetu. Naravno, u takvom svetu potpuno očišćenom iluzija postoji jedno mesto kako me se sama vraćam, to je umetnost, dakle to je poezija, to je stvaranje i u tom smislu moguće da za nekoga ko se bavi kreativnim poslom, koja god umetnost bila u pitanju, zapravo njegovo stvaranje jeste da predstavlja jedno spasonosno utočište. Helen Fielding je svojevremeno napisavši dnevnik Bridget Jones dosegla planetarni fenomen popularnosti koji bi se u sličnim okvirima mogao porediti samo sa TV serijalom nastalim po knjizi Candace Bushnell, Seksi grad. Armija proučavalaca književnosti, sociologa i kulturologa započela je potom potragu za uzrocima ovog fenomena, a Fieldingovo je pripala čast da bude jedan od osnivača novog žanra, potcenjivački nazvanog chick lit književnost, koji, uprkos imenu, u mnogim tačkama nadilazi žanrovski joj bliske herc romane. Ja mislim da je Helen Fielding htela da postigne izvesni ironični malo otklon prema tom žanru i to njeno pozivanje na klasičnu... Helen Fielding inače veoma obrazovana
spisateljica, ona oksfordski đak, ona pripada onom društvu engleskih stvaralaca kao što su Richard Curtis, Ron Atkinson i to se vidi u njenim romanima, taj fini engleski humor, ta malo ironija, čak i samo ironija. Mislim, da ona stalno ističe da ona nije Bridget Jones, mislim i da ona nije prema sebi stvarala taj lik. Ali ta neka ironija se uvijek vidi. To što ona, recimo, u prvom romanu, zaplet prvog romana Dnevnik Bridget Jones, zapravo je rekonstrukcija romana Jane Austen, Gordost i predosled, koja se nogla samo u imenu glavnog junaka, gospodina Darcevića, i u samom zapletu, koji je na neki način rekonstrukcija onog zapleta. Lik Bridget Jones ne spada u tipološki isprazne junakinje očekivanih sudbina, a prave književne pretkinje joj valja tražiti na drugoj strani, u romanima Jane Austen ili čak u Flaubertovoj Gospođi Bovary. Konstantna borba sa sopstvenom nesavršenošću uvodi junakinju Helen Fielding u skupinu likova koji neprestanim izneveravanjem čitalačkih očekivanja postižu otklon od strogih okvira žanra. Bridget Jones je, po mom mišljenju, jedan vrlo pametno smišljenik, jedan vrlo životan lik. I baš zbog toga veoma voljen lik, zato što se mnogo žena može poistovetiti, ne u pravom smislu poistovetiti sa njom, ali ono što se njoj dešava u svakodnevnom životu, mi to prepoznamo najčešće ili kod sebe, ili kod svojih prijateljica, ili se negde sretnete sa takvom situacijom i onda kada posle toga čitate roman, onda vam to dođe simpatično zato što vidite da nešto što se vama dešava, zaista niste usamljeni u tome. Ima nešto što je Helen Fielding rekla o tome da je to roman zapravo o razlici između onoga što mi mislimo da treba da budemo i onoga što stvarno jesmo, odnosno onoga što nam na neki način savremeno društvo nameće i što mi stalno pokušavamo da ispunimo i dostignemo i onda se smatramo nesavršenim. Kad vidite jednu Bridget Jones koja je beskrajno smotana, malo bleskasta, mislim, shvatite da zapravo tako savršenstvo inače vrlo teško dostići.